pinsan niya na nakakuha. Sultan sa kalang ako. Naku! Puna, ano sususin niya ko kaya pulsin ka? Nakakaulo rin. Naku na! Nanda ko na! Pangalan sa kanan. Waktu masuk kita, bagaimana makasihnya datang. Nawagan yung napigipulisan na anong labangan dyan aratas. Sultan siya! Sisiki ko. Bawal. Okay, lalagyan yung kapen na makaprindungan mo siya yung kakata Sultan sa kalaka. Eh, may isa ko ako kayo ni sige ka lang mo. Tuloy siya ito ka to. Okay? Supagariakan na mapapantagan na President Muslim Community sa Diyan na San Pascual. Lagi dito, maluang memo nito. Ako yung po ang ko si Angkor sa Royal. Para mata. Anda kan ay marinebu. Pegi punya pundir kano.
Kamu rata nggak? Rata dua tahun udah.
Baru ada Raidonan. Dari kami Ustaz. Ada apa? Ada apa? Kami saya Bang Aisyah. Bawa ada Raidonan. Udah kira udah aku. Kan paham boleh. Allah
Ayaw naman. Peso servisyo.
Katan. Mata natin kung kumapay ay wala na natin